Kwaya ya kwanza ambaye itatuongoza kwa nyimbo. Kwaya ira turae asogutuigorera kwaya nya kirira main inchwango bwango gaki agere ekorwo nyango robebekange biamono kirira main ekara otogotera wakabere keme chando era wetanane kanga kirira main yaikira wakiingia stanza ya 3 Nyangoro Church Choir tafadhali mukche mbele kwa wimbo. Keme chando erago etanane Jesus ujo wa onomo sunte Fora mo wenzeri na yeso Kora borero bua matema Kiremeni moko genda katika tiaria muri ligocha egere abantu bonse babanyore bali mo bali amaega mwego orieria amaega kwa sababu ya jua kama vile mlikuwa ndio sababu wachukue hizo picha sasa Kiremeni alafu Nyangororo ifuate. Never end.
Egwatia Nkerera Central nerere Motia ito. Imeenda, kwa hivyo tunaharakisha kwa sababu ya wakati, tafadhali. Kwa hivyo Nkerera Central. Na yigore ense egotoro yesoyo agachire ariati tokwa ase totakwe rinde. Nkerera Central, tafadhali. Vyumba vya usafi vile vya shule, upande wa kulia ni kina mama na upande wa kushoto ni kina mama, upande wa kulia ni wazee na vijana. Central. Asego karibu. Egwati uwe na oruma tu wabe tayari na ilu molente gintu kinu mutwa. Nyakuana nere bimaya yabo, nyakuana nere kubawa nyuma ya oruma. Kwanza
chance mpaka timu nzuri. ambaye inatoka kwa stage ni Nyankororo Church Choir ile stage. Choir ambaye inaingia sasa ni Boruma 2. Boruma 2
Nyakuana New Life muwe nyuma yao, pia mulete kiti yenu hapa mbele tafadhali.
Ekero nyakwana wabasera umwana nari mutwaiga ngina ojo karanso motigo mwana oyo Beatrice ngayore tikangasko oyo mwana oyo Beatrice oyo mwana oyo mogenda nare ojiari arafu Rockstar na ubako bwati nyakwana New Life Rockstar mubwati nyakwana elinde torora gusingo enda tore program yende
chancheli ndio sasa ni ile smart yani smart bona mtumba tu basi awiro muombo kama working mtu tupate credit from this end basi abaremo Nero ya kile kunyangami kwaya Catholic kwaya mwensi konyora muri baga motere gaki lakini to tebe elinde tokonye chins biamon tume ni kwa utarisha kwanza kwa mmoja mata ale kule tajibi tena jibi
basi abaruronge singa Nyamalengo agamwaikira motukaki Nyamalengo muneko ruo kirira Catholic moche asogotera mwale wanchaga tokole bwangu iga na watu wanakonyora libo gakire kwaya kiagara chikwaya cheto echinyinge nabo igo ni kwaya nerororo tuamanyiunga Heavenly Targeters ase eregest kwaya kurwa somwana Joash igorende na inumwe bekange mwae bulibaga mtapewa nafasi ya kuimba. Itu beri. Tugas.